ua ka kongu le afol walu a makai le kako ile o longa mole ko finga foi le fionga ko vanga kusa leo le ko miki fa foi o wa onga maua lunga o le mele ya la kako ka po yaku le kua bala waku le o fionga ma o se e sa wi se kako kalo kako ki amakai mal fa lo Tato talo. E pa ia lava i o vo au. A wao lawa pio le tua siri esi. O lou lava mtau tia lo mātu wali ie ma le siri esi o lawa pio. O wao oi o le tupu o le ri o li. E ifo mo to tuli ai tangata soipua uma. Na e saunia i lou lava whātu sapa ia lo mātu wali. A ua tae au manuia le maota i nei tae au e meise lo o tungu ua toa. Ne e se meo whapole ina ai o lātou whina ngalo au mātou loto. A le leo le fia o langa ina ni nei tae au. Mātou te awatu whatasi e le vi inga i lau fio le wha manu mal whane tanga. Ona o lou alofa whaadia lea ia i mātou ni nei tae au. E whapena fo i mawhtanga i tonu nei maota lo mātou ri i. Lau au ono teitai, sui teitai. Te mā o tupu mai o lea tungu. Ma whai ona mātou mata sanga i fia le nei tae au e tuina atu le vi inga i a te oe le whamanu. Ona o au mea lopa siri ala le soifua ma le ola au le malosi whapawina. Whataunu ina ai o mātou tiute le nei tae au fau. Mātou peiroa i fwoi manisio ta maa sa whai malanga atu. Ona tūlanga ua umana e sila pia lo mātou ri ia. A ua mātou wheloa i te tonu si o mātou maota nei lo mātou ri ia. Pātele ina le vi inga o lau fia i mea siri ua i paia. I saunga le muai o mātou tangata. Pātai au whaamanuianga i so se au wala lo mātou o mawaina ai. O manuia lo mātou ri ia le ngata le tino a le nganga. Mātou talo mātou tuina atu nei aso mauna tau o manga. O a foi tūlanga le a talanoina le nei aso. Au maia lo nganga e tautu o lua mo mātou tangata. Mātou whaia ele nei ngā luenga maua so viinga. E awa lava ia i mātou. Wha maa ngalo i o mātou selo mātou o tua. Le talo e ala atu lau lava suafa Yesu. Amen. Whawhikai aku i nau whionga mao kusale ka kalo moria a maka ele kako kalangoanga o le pili kolus furma le iwa kesi fas furma le walu mo le filfili inga leo ko kingo o le komiki whafoe o a onga maua lunga aku pe onga kofia le a whionga le kovanga o loko oko i oko luba. Komiki whalau i kele le kako kalangoanga li ngei kai au. Whawhikai aku le soifua manguia ma le soifua maua. A whionga senkoa le su mai le a whionga le peleskenge. Sui peleskenge ma le maluo. A whionga senkoa kumalo. Ia, whakalofa kufoi. Ngisi o a whionga senkoa wo kako koe wheiloa ili ngei kai au. Maka ngofia i le alofa ma le anga leo le kua. O ke mga kua u. Ngā wa kauli mai ngai. Ko wa whionga le. Pe kūlanga le. O sui ko fia le a whionga le ko vanga peonga. Fuafua inga mo le kako o ileo longa li ngei kai au.
ku ngā pēa lava le wha moe moe. O le ai le wala a winga le, ko kingo wa umanga, ko fia le ko vanga. Ia, o le a kui ngā kua i e fionga i, sen koa mō langa ia fesili, e fesili ai le, i le ai. Kumiki whaafoe wa umang ko fia le ko vanga, me lea. Ia, e mangako o leo le a wala au loa kako, ko kingo le, kumiki whaafoe le ngei kai au e sumai. O le kolisi lea i a Amerika Samoa. A o ngā maua lunga. I whaakaua ngai le kolisi lea i le, whaupunga ngai i ai. Lau ngā pia mu kolisi. O le kolisi i? A pia i mar kolisi. O le upulea a o ngā maua lunga. Lau inga o maua lunga ku. O le karikunga ngā au e whaakaua ngai le komiki whaafoe o le kolisi. A o ngā maua lunga. O a whai ngā o ngā ia e whaasingo ia ni le aku le. E o le whaasamoa ngā le iei le whaupunga ngā le. O le iei le higher education. Io. Maua lunga. Ia, whaakai. Whaakai. Kai. E tu ina atu le lima o le whaatalofa whawheiloa i atu ai fōi. Sui tau fia tu sa fōi o le awhionga le kovana mo le Board of Higher Education po le komiti whawhoi o a onga maua lunga atu. I le nei tai au. O leo o loo ia tea ule lisi pea pe umai ko o lima. E amaka mai a Brigitte mga ui Taeatafa Moala, Mua, Loata Sipili, Loata Sipili, Longa Tolu, Sesula M Tufele, Longa Fa, Dr. Oreta Mapu Crichton, Longa Lima, Dr. Lina Galeai Scanlan, Totino io Tusolot, to finga ale afionga ale kovana mo le filfilinga le nei tai au ya le o ma to fa talo fatu ya o le a tu ina tu loe mo se tu langa le o le a le longa le nei tai au mal fa lo ai ave ia le nea manoa o te whaalawino atuai ia te mai sai nei o lo maso tau sini o atu le tofi o le tato komiti whaafoe ar kolisi tu whaatasi tu leo se te mai sai le swawhai a Sesula M Dr. Oreta Mapu Brigitte, Moala, as well as Dr. Lina, Scanlan. Avea ia umasui nei komiti whaorioli tu komiti whaafoia tātou kolisi tu atuai whatalofa whawheroa i atuai e mamalu o tau tamā o le atunu'u i le tātou mālo le tatou mauta nei, mauta Fono, a le tatou malo o le senator, e whiongai senator. A mata mai le Brigitte o mauta, e whiongai a Tuialu'ulu'u mana i a fruen, whaapea le mamalu o tau senator taito tasi, whaafitai mo le ngaruenga whitalo o tau whitai tunga iai
I le aso ma le aso, o tau ta mai na lava o tau sono o tatou atunu. O tali sonu, o tau tau au ina o matou anga waa, o matou tusi au ina. Ai, o te tali sonu foi, ele o ia I matou ni anga waa whapitoa, po ni sulanga o watatau ia I matou. Ai, o le matou, a o le atua na te wha anga waaina I matou I tō whina o tō whia I matou. Tauina o whapea atu I manuia lava tau anu manga o nei aso I a wai whaatasi mai le atua I a tātou whilawhilafo inga. O sina tala nua whaatau waa lea ma le whaalu alu lava whaafitai. Whapkei aku wa avea ia o ele tina ia Loata Sipili e whai mo whonga o le pō tōwhia le awhionga le kovana o le mea lea ia mākou ke whakalo whakuli e ngei kai au mākou ngofie o le a kui ngākui I awhionga senkoa ia mo ni fesili e fia malama ai kusa o sui kofia ale a fionga ko vanga ni ka au ma le palo lava kala le avongoa ka ko moka po ai se manga ko mo fesili ko nga ko lo fionga le persene Aonga, sui te komiti o aonga e tatu leo Faitulafono M te komiti le fionga I a Dr. Alo Paul Stevenson. E leisa fisili leo fionga te komiti o faitau yanga waa uma o la tau nei. E mato atu Moala tau nei le anga waa e tala whenga imto finga nei. E pau ala fisili tasi la fa solo tu I le tuang vale le a o Sesula. Saltana no aku te kovana ia te oepe te fia serve le borde. Fionga le Eristene ele ai sa avelo umanao na ui atu I le a fionga sui kovana I se taimi whatever. Ai o te whawhitai o iele manatu le a whiunga ko wana I a kurari. Moli ne mano whaaro moa te tau tuai I le foi tu lo whaalo ala. O ia ele o ko wana na lutal noa. Ele iai se ma I le tu lea. O te rei lola pe sa fiso taila ua ma le fionga le suiko wana. Ea o ili Sipili, Loata, sa tana no atu ko wana piti fia serve le borde. E lau whawhisiri Pristine, e le tala noa sa au mariko wana ia te au e na whailoa mai e lana ofisa. E wala au wasu. O ai o lana ofisa na wala watu. O le tamai sa ia Andra Samoa. So tu sa o Andrea ono tau finga nei ai le ko wana e le fa peo te fai atu fsini hia tu on va e tu mo tau langa va a le tam fai e fia mo se mamla manga o le fa solo lo songa le fo mai Dr. Oreta Whaftai mo lava noa watu lava lawa fionga o auna fesili le a fionga ko wana pe mo se noa e tau tua I pea I le malo ia fesili mai la ia po fe se me o te fia mana oi o fatula ia o te fia ia I le board le nei o Board of Higher Education le Aro, whaftai ea o e la fine Whaftai mo le awanoa o au sa o tala noa fo I le tōwana no fesili ai ngau tau sanga iai whamul mole o au o fianga lue I le board
ale higher education. I no matala noa male tawanga, matala noa fo e male lieutenant govanga whaftai. O ena ta no ai o si a. E whaftai, o e Dr. Lina. Thank you. I too was asked if I wanted to serve on a board with my knowledge, and I through Andra, and then I shared that I'd like to serve on this board. Pa wari of city chairman whaftai, ne o mo mai tai of city, it's no problem. Right. Or men fie loas whaftai ta sa mai, o ma city. Yeah. No, fionga mangalei. Ia le so vasili na Paulo Faitulafono le pili. Expire uma o tau timetas. O tele o malama la luinga a expire o tau o tau lo disi vanga foto e tau au pango finga o board e tau nga stagna. Pe expire disi vanga fa so solo yo tu disi vanga la ele vanga tuai o tele lo la i pa u ele me po le official ko vana po le vanga la ngo fu mai o ai fa i na do fa i to te mana o expire o matimetas yo tu. De ja, mo siri pa tajam. Togel. Taeatafa malu to finga le fionga le riko wana. Ia te utou tina. Tau tuialu'ulu'u fatu nei taeao. Ona leo vai atu ista mao nofo mai lo nofo anga. Pe ali mai eile anga vaa ta mai nei ngā luenga. O e ona lea wha fuafuanga. O la o siri mua. Ia. E ei seisi o tou o nofo ia le nofo o whatonu ia. Il te milei. O amata o nou tau no nofo e ngā luanga rea. Pele ai. Lea ia tu lau fionga. E lei se si o mātou o nofo ia se nofo taitai te mine. E tō fia tō tino o le fono whaafoe lea. Pe a whai tau te sila fia. Au sau no ina laus ma fionga ten so giola e so avalu e le sau so no o to singa at Board of Higher Education and for our love. Wai ei se teimi wa val audio mai ai o tau ele poa de tau te whaatasi ma o tau mouani nei whaamtalanga e tusa o ngā rua ngā lea fono whaafoe. E o mele temi nei malau tau mōria mai ele kowana sili. Ia o tau nofo ia nofoa mo le fono whaafoe al kolisi. O sau no ina fo e lau fionga. I o e ua maso se vanga nā aia i Dr. Oreta, ma Dr. Lina. A maso ia pe o wha tolu, wha na maso Fono. Na maso, na whael maso orientation e meo o tō whinga ta itasi o le Board of Higher Education. So e waela sina manga ya maso i siute. O le e tau whai atu i ai. Oi au tau ia to tolu. O Sesula M ma Brigitte. E tina Sesula o whio e whaingaruanga te imil nei. Patai mo le tasili le fionga le sentoa. I taimine o te leo whaingaruanga i le malo ai e sia u tamai pisinisi
e fausia mai lava I tonu lo fale, ma le ave whaftai. Loata, o whiolo e whaingaluanga tēnā nei. Ia whaftai mo whafsili. O te mi nei, lau lava o te ngalue I tonu o whanmai I le vaenga le u. O lo taita ina e hau pe manager au le vaenga leo le. Nā tō tōlua mātou e au o ina mai suka I tonu tato o tunu. Whaftai. It's whaingaluanga mo le Medical Authority, le LBJ. O le alava. Ele o Department of Health. E o lalo lava o le o tato whanmai tele. Yeah, lei. Tina Oreta, Whaftai mo le whiolo whaingaluanga I nei. Yeah, o le teimi nei o au le ua fully retired. E lo no fufale teimi nei se tu lo la. Leis business. Sa whaila o pisinisi teimi pupu po le walu masina. O le pisinisi whai barbecue. Yeah, o le fifia le kuka ya ka kualava loa le pisinisi lea. Yeah, ma le avala. Yeah, le tina Brigitte. O aule whangaluenga lunga le official ko vanga. O aule le department CIP ma le special programs. O aule whangaluenga le compliance. E involve special programs I nisi taimi I tupe ave I le kolisi. Le ai. CIP. Le ai. Ele o te maua ele o te maua le kolisi se vaenga o CIP sa masani na ave le kolisi. O le lava lalo le CIP le kolisi. But o au I'm a compliance officer. You're a what? I'm a compliance officer, and I work with the special programs under the village funds, but not under CIP. Okay. Thank you. Who do you report to? Cecilia McKenzie. Oi? Cecilia McKenzie o Laupule. O le tō whinga, o le position o nā tangata I le official kovan. O ia le administrator le CIP. She's the manager for CIP. O CIP. O le. Dr. Galeai. O e whaingaluenga nei pele. Yes, sir. I'm teaching grade 4 at South Pacific Academy. I see. O le. Se tu foi atu ia le sunga loata o le orientation le ta ua o mata upusa tala no ina le to orientation le. Whaftai mo le whafsili. Sāsara no ina hai ia mea e ta ua o le o primary responsibilities are kolisi meo uma objectives ma Taeatafa kolisi ia ona alui foile le vaenga le maso le board of higher education malato rules malato roles ngaluenga polearia ngaluenga amato in relation to the college me fa pena ia aftai ia ona pauia na fisili la ofionga te komiti mo le ta health aftai mo le avno mongtia no Fiot pleskenge man. Ko fionga sen toa
kumalo pa sfulu mo tele lo ko ke loko masanga e masanga o ko fingal Ole lava la fionga. si mai o ko ni makamakau pe masanga o ko fingal si mai o ko fingal o mele va ni makamakau si mai o ko ni makamakau pe ko ke finga ngalo o ko loko pe loko masanga o ko man malama i loko masanga e loko a Lots of us. loko fagas o ko ruta masalo o ko a o ko ruta e pe o ko tina ruta o ala ko fuanga ia la fai ko mikila o ako fuanga ia la fai de pod o pod de ngakala school asidia kulunga le ia upule asidia long winga muka high school asidia kulunga maulunga o isia onga ia ko fokua ia pod long winga au ko fokuanga o kolisi pe afa upule asidia kulunga o ko a onga maulunga asidia long winga e au ko fokuanga kolisi ya ala ko prokala mai la fa sa nga mangingo mai o le mele o le longa o ko Whaftai mo le awanoa. O ausau no ina fwe lau sungare. Sena toa. E tele ni mea ni mau, e tele ni priority areas po mea e ao ina maso whaatata no ina pe a mawai atu le a fo i le pe a vea maso mato tino. E iai i maso fono taluai o maso ilo ai mea ia tutupu. Mea e ao ina maso whaamuamua. E mole tau anu manga o kolisi, mole anga ai atu iluma kolisi. E tele, e aina i whaafita auli e fia fo ia. So ngā wengala nā maso ule e a fo i e muamuan whaasino, whaaleo atu fo i la i e mato te fitu wha i mai presidente mato komiti whaafoi. La ko ai kia le fo ai mera. Wa le singa kula ma ko. Au sa no ina lau sunga o lo ye ia le director of DOE le o ia na le si member o le komisi fa fo ne ia o ia fo ia tali tonu o ia fo ile e nate fo ia whaapita auri mo mua wai le mwhaina o mātou e leo se mātou tiute leo i high school o le mātou tiute e ngata e le port e le whaatou nua e mātou ia i whai a onga ma presidente o lātou tiute o mātou e matangai ma tilo po le meo o follow e lātou proper policies and procedures i mea umar sauna na fai e kolisi, so se kolisi lava. So o mea nā ele au maso ai ai staff level. O mea nā e pūlea o lātou taitai. Ko ke lea ai fai a onga ma. A o ko ma fau mai ku fau kua. O ko o board e moa koi fau kuanga mo le laukeli. O le angana o le board le. E o i maka upu a vai maka upu a o ai ka meiki o ko sila i maka upu a whaisi vai e o i whai a onga a whaisi vai o whai a onga i le a o i o mea umanga o ko ke sila ko ko aia o le anga po sawa o le anga po
ko ki sira ko ai mea au nge ia whai ngai te vai mo au. Whafkai rau whionga kai komiti, whafkai. Koe kau, molo wa ngoa. Whaftai mole awanoa. Chairman, ia, te whionga le Palestine, mesele manu le o a whionga sentoa. O te tāwhi le ua, te ren mana malama le a whionga sentoa le whisiringi o le poe le iei. Ua iere tala whare le ngu whasa mua ua. E au le inga i laua a tina. Wa le mai ta otu e leo iei se sui o te tamari i fwoi po te loo a whio mai e whai ma poe na o tina i o le atu nuu po le education. Na ele leo tāwhi whapea. Wanga fua ia le moli mau. To oto mai te whaisawhina ngalo le. O le mota. Ia i tu saima le. Ia whio mai o moli mau e tu sto le poe. Ia wa tele man wharuan. Ai, au whionga Palestine. Pea le poe le to fitu ia sui pian sauno le whionga a tongiona. A whawelawe o communication ni a mai il kovana. E a mai ngoa. Ai le whapea mai ia o whataitainga o Sesula o suia ai. O Loata o suia ai. O te leo lopo la i a siaka mai a sepi le boa lea. E to fitu ai members. O e to lima la leo a mai nei. Au te leo loa la po o la tu mau i a sepi ma. Ma a siata wa oisi e to tino al komiti whafo e le ar polisi. E to fitu ai a members o le boa. A talua ele o ilo e tātou po le atu langa lana. Sa tō mō se pisi o ta inga Oreta. Mo Sipili, e si o tō i se mamlamanga ele. Ele o ie fo i se mamlamanga i a te a. Pau meo le, o salo le maua e le sunga i a Sesula. Ia, se i sauno mai, so soni mai se i. Se tari atu e lau whionga Palestine. O man whaitu si wha maa vaia a siata, o ia sepi, ia ma taktu tango i Tango i langi. langi. E seimi an mato ma futa i le amatanga, wha i lua mai ea ato tu si wha maa vai. Ma wha anua langa. Ia long winga la na, o winga la u wha mawai la tō nei tu. E ko fiku le poa, Ia Tuialu'ulu'u e tō fitu. Pesa tō lima sa ia. E tali tōnu e tō fitu o ngai o le sui o tamaisi o le E ala ma director le. Ma le Director of Education, ia ma tō o lima le. So director la is a non-voting. Paftai e leo mamlama. Wa ia ele mau e. E whaanga fuole. E ei teisi e fia whaise fisili. Whalua. Ia. Masalo o le whai unga whauri ngāre kako. Kalangoa ngai, le ngai kai au. E momori aku le whaafikai kele. Lo o kou lava whaapapale fwoi kulanga o fisili ngisi o a whionga senkoa. E iei fwoi kaimie. E le o malama ai kulanga o mea o le malo o lo iei kusa o kofinga wa. Kofia ai o kou ele, le a whionga le kovanga. Ia ai mākou ki whaafikai aku le. Le ngai kai au le kako whilo inga. Le melea, ia o le a. Waku le nganga whaafikai e kumuri aku, ia. A mai a kou whaakukua ia whionga senkoa. Ia se i. Kalakala ngoa fwoi mafa. Whiku whai po le ale. Le ko whaama le whaaukokanga le ao o anga i eile. Le mauka ngei. Ia. A le wha moe moe a ia i manguia. Ia kulanga o a onga. Pe onga i eile poa de a. Ale higher education le o tō fia i ei o tō. Mangisi o sui e le o. Maua e le. Ile mauka le. A whionga senkoa. Sua ko le whionga pleskenge ma le malo. Senkoa lo i ei.
Ia mal whalolo. Ia. Ia, whawhitai lawa i tau a whionga mo le awanoa. Ai tau ina manuia, tau anu manga umornei aso ia te o tau. Tau tamai no tatou atunu. Ia ola fo i mātou, sau whai atu i se tau whinga pe awha peo. O tau ane ai i mātou i lisi, ma lo whalo alu lava whawhitai. Ia, o mai i e whakalofa e, pe ma whangwhanga o ko lima. Okay.